Tota number 3 FM a re ya lebogala le go kela pitšentše kgolo a re dutše fela metsotsong e lesometharo fela go ikela go ere ya lesometee nna ke nna morwa montšha maubane ka kapa ya radio the pusherman ntle le go senya sebaka ka kapa e re ke kitimele ka molago moroka ka faleng ke mofe sebaka a tamiše motheletše kgolele kgausi mo a re theleditše go a le gona professor. A ke go tame malome ka kapa a ke dumediše magoši ke dumediše bokgošigadi ke dumediša batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago ke a letamiša bagešo balli ba rena ba bošego ba lekgono malome ka kapa mmogo le banna ba re šomang le bona ka moka madume ke yao thobela a re ya leboga prof ntle le go senya sebaka ke kitimela ka kua go balli ba rena ba lekgono o gona koko o sepela le morwedi yagwe le setlogolo sa gagwe ka go rialo ka kapa radio ga ke tsebe gore go tlo hlalosa morwedi kapa koko a re tsebaneng pele re ka hlalosa ka mola dithome ka mola go mama a wa eno ba go dumediša wa tetsebiša ke a le dumediša ka moka ntate ka kapa le yena ntate moremi le babereke ka yena ka moka ke re tlile mo stationeng ke re ka moka bao le theeditšego ka moka re tlile re tlo nyaka thušo ene ke a tshepa gore thušo yona re tlo e hwetša gobane o thušitše batho ba bantšintši le nna ke re nna re jaena masango faseng la madubaduba ke tlile le mme ya le tlile le mme ya iše ka mola malefo thobela a ge koko nna ke tlile ka sellomo o ke morodi ya ka wa mafelelo be ke ne bana ba bararo banyana ba babedi le mošimanyana banyana ba ba šetše ba nyetšwe mošimanyana yena a tla nyala gomme a tla ntlogela yena ga a šetše a ntlogetše batho ba le leng ba kgotse ra go tšwa re hlore sa kwešišana ga botse jwale ka se gore bothata bja nse ke eng ka gore go lla mo go motelele le nna ke a olla ka re ke ngwana ke a kere jwale ga go tšwe go le ka mokgong a boa go netaba ke nore ai tšeo ke mokgwa leho batho gape ga tlhogo tša bone disabare go a thulana lemele ngwetši wala ke sa mmona o phele ke no bona babereki ge ke ya go ka mola lapeng la bona ke re ke ya go bega melatwana ka ya bogolo gore nke be re sa riale nke be re re a phele ba re gantsi o theogetše e be le nurse jwale ke raga le mmotšeng ke be ke le ka molapeng ke a monyaka gatle a tšeleng ge ke ya ke hwetša ba re ke mmago bona leng ka mokere dumediša mokgekolo eo more gore mokgotsa go šo ke ra gore o tla ba rerare motsenyeng a tle re bonane a se ke ka ebile a rialo jwale ke leseditše mme re kola ngwana ke wa ditlhobolo go fihla ke tutse tsela ka kua ke sa mohwetše ke ge bile ke no go bereka ka re ena wa se ka apara o ile nna ka re ke nna mehlofole sa ke re ke tša di sa ilele koko a ke go thuše ketsi koko o lla ile mang e le mammeši seke mammeši o seke mammeši bothata ba gago bo bogolo koko ke eng bothata ke joka jo bogolo ko go emelela ke maphodisa tate o tshwenya ke maphodisa ke tshwenya ke maphodisa ka gaka alright molato o maphodisa gore a tle ka gae ke eng maphodisa gore a tle ka gaka ba re nna ke thubile leboto ba re o thubile leboto le la mo gare ga rena ja nna ka ba re ka re ke le thubile boto le le leng gare ke la mang ke la makoti le ke makoti ge monna ga wa se no robalang kgafela ka kua ka thokone makoti o agile gona ka mo gae ka lapeng la gago wa agile ka mokgorong yaka o agile ntlo a fetša ga leboto a wa ntlo ya gile ke monna a sa phela
o morwago wa gile ntlo ka lapeng ka ka jarateng jeng ya tatagwe aga ka bonnoši jwa gagwe ee jwalaga ga a seno go aga ntloela ka mola makoti bjale ga e šetse le kgono monno la robetse go motša leboto o nkga fela ka kua o ba ka kua jwale ga a šetse a robetse gona bjale dilo di a senyega ka re o ba hirišetša batho ka mola le gompotša a sampotse a ke ikwešiše mo koko morwago o robetse ntlo ye e šetse e fedile e Alright. fedile ebile ba dula ka ga yona bo tsena nako ntlo ye morwa a sa le gona ka mogare ga ee be le ija pitša tše pedi mare be re tše petse tše pedi kwano be e le gona aowa kwano e tla ba gona ka ere ka re motho ile mo tee ra re kwana ra ja pitša tše pedi be le ija pitša tše pedi Eh, ko go kwele koko ke kgopela le mphetiše mo morwa gore a robale o tšere ke eng ke bolwetse ke kotsi Eh. a se bolwetse le nna o ne o tsoga gabotse ka gore ga ya mmerekong wa fela e tla tlantaela Mm. a tla tlantaela a mmerekong lebakana nakwana ge tšatši dipota ka mo motho o a tla ore aga magorena ye bona ba bereka nnae gape nna morwa šule kwa wa re fokolla jwale ga a riala wa re fokolla bjale ke botse yana makoti ke re ba re morwa kwa re fokolla bjale o a bangatlile gore botsa a ba re tle rieng ke le nametseng koloi Mm. ra namela koloi ya le makoti ra kua Mm. ge re fitlha kua re kgotsa le gore morwa o robetse Mm. ka ntle le bolwetse le mo kry a robetse kae sepetlele a robetse room? mmerekong ka ofising ya gagwe mmerekong ka ofising ya gagwe o ba bereka kang mello ke yena go thoma go tsenya mello o ba bereka escom ee alright and then gona mowe ka dipoloko le be le kwana le makoti awa a ke le makoti o paletse ko go kwana nna morwa a sa phela a bana fele a no re pholle a sa kgone gore a ka nthara re wena o reng gore ene makoti le ngwana ga a ntirela kore koko ke nyaka gore re no tloga re ya le ditaba tše ka botlalo re di kwešiše kwano e thomile go hlokagala ge makoti a sa le gona kwano e thomile go tlhokofala makoti a sa le gona o kwano e thomile go sebe gona ge makoti a sa le gona e be lebaka eng le mola morwa a robetseng a ke re nako morwa a le gona le makoti a le gona le re go be go le kwano e re be re gapeletša go le kwano aga se se ileng sa napa se hlola gore go nape go eba le ntwa gare ga lena le makoti ebile eng awa seo sa gore seleme se gatelele gore se nape go be le ntwa ke re bele makoti o kana kerekele ba reng ga ere jwale a re go ba robala makoti a re nna gape le tsona ke ilele ra re nyaka borangwana ba re nyaka dikaparo tša ngwana ge šite ba bolokile re tle re diphete sesotho a gana ka tsona kore koko re nyaka gore le ba batlo go eletšang ba go fang maele ba tsebe gore ba go eletša ba reng makoti o titsenela kereke ya bazalane alright aga kereke ya bazalane a kry ene molato o no ba motho ga eno ba motho ge a sa tšeago aowa ga no ba motho ga ya go e tsena buale ga titsenela kereke ela re ka se re motho ba moang o ne wa ka tumelo le gore motho o latela setšo sa gabo buang le melao ya sagabo juale ke nyaka go kwešiša mo makoti wa gabo lena o ganne go ilela lebaka e le ge a re kereke ga e dumele alright ge makoti a re ga ke nyake go ilela kereke ya ka e re ba gabo makoti bona ba ile ba reng a gore go no tshwana ka gore ke ra se ke ba rata go tseba gore re bolelang kare le kaparo tša ngwana ke bakeng sa gore tledi ga tšwe sesotho o ganne ka tsona mara ba le gona ba samorre ba re a wa sesotho ga se rialo alright ka gore ga senke go e ba le kilelo le ile la ba le dikapolo ewa gape nna ke diririle ka be ka go a ena a tsenya leswika ge mokgale wa ga se ne o robala mo ke ntša leswika the red reverend ke bona o ka re mme ka mola o nyako e fetola bokaone ka re koko a ke re bale ke motho o mogolo aga a ke e fetoleng bokaone ka baka la gore mme o tsamaya latlhega ka gore ke motho o mogolo ba ile ba thoma go se kwane gona mo ge a re yena ga a apare gobane kereke a e tsenang ga e dumele dilo tšeo jwale borangwane ke ge ba re ge e le gore go jwa le gona go ra gore re tlo palelana yena mokgekolo a re aowa ge le re le tlo palelana aowa a go kgonege
a swanela go tswa motseng mola bakgala jwa le bona a ke bjale le bona be ba diriša ko go kwata jale ba bitša batswadi ba gage be ba le gona a ke re be e sa le lona tšatši leo ba ile ba re ga ba botsiša mmemmele ga yena a re ge morodi a re yena se a ka se kgone le nna a gone seng kang go se dira wa thoma gape ba le ba malome a ke ditšo tše ke ditšo ba ga malome ba raga jale re kgopela gore re hlatswe ka re go sele Makoti a re yena ka molomo wa gage yena aowa jale ba re aowa eupere re fetše a ileng a re ge a robala a di apere a re ke re aowa go ile go a fela ge go fetša go fela ka mokgo go a thoma jale ba sekahle ba sa kwana le mokgekolo gobane mokgekolo a ile a ilela morwa wa gage le nna batswadi borangwane ba re thuša mokgekolo le nna ka rwala se ke se rwalang tšwe ke le motseng wa ka aowa nako ile ya fihla ya gore Makoti re hlobole mokgekolo a tloga ka go Makoti a re gomme tseba re tlo hlobola a morela a re e aowa go hlobola lena mola e le gore mathomong ba ile ge ba re morwa o swanetše gore a hlabelwe pudi le kgomo a re yena tumelo ya gage ga e rialo mokgekolo le borangwane ba ile ba gapeletša di a hlabelwa ka moga mokgekolo ba gapeletša ba raka ke tse di hlabelwa ga mokgekolo lapa le la morwa mokgekolo le le gona mokgausi ba no di ntšha ka mošakeng ba a le kgole potsišo ke gore na ka ge le re jarata ke ete jarata ye ne gate tše kae wetse pedi botsitše pedi jarata e tee ya motho mogolo ge e ba le gate tše pedi gona gore lasbone e tentšha ka gae gora gore ene ge lasbone e tentšha ka gae ge rena re dumela re leba ka gae re tlilo ba le bothata ka lebaka la gore ke tlilo botsiša gore ka ge diphoofolo tše di hlabetšwe ka lapeng la mokgekolo monna o wa gešo yena o tswile seferong se sefe monna o wa geno o ile ga ba etswa go motšea gona kua ka re ba ile go tšea bo mokgekolo ba ya kua gore ba tle ba bone tiragaleo ba hwetša go le ka mokgwa ba le ba berekang le yena morwa ba ga sa gae wa kae mokgekolo a ba kgopela rena ka kgopelo le ka tlhompho ke kgopela gore ke mo tšee ke mo iše gae a tšhaiše o ra re ke moria setswa kere and then ke tsege ba re gae wa kae be ba re go diagalang ka ena o robetša kere ba re o tlo tšea ke ba le ba mo išang kae ba mo iša mo go tonyang ke rela ka taba tša poloko ka taba tša poloko aga ka taba tša poloko o ile o tšo go fihlile ge go esa borangwane ba kgopela ba re a se ke a tšwa mo a tšwa a ya mo go ya batho ba kgopela gore a e ka kua ga mokgekolo le gona go ile go apala a re a e ka ga mokgekolo re ya kerekeng ene ena o ba sa tsene kereke o ba sa tsene selo gabotse kore morwa wa koko ba sa tsene kereke morwa koko a sa tseneng kereke o gapeleditšwe go išwa kerekeng mola ba sa tsene kereke o ganeditšwe gore a tsentšwe ka gare ga lapa la mmae alright and then aowa a tšeiwa ba re tirelo yo o swarela gona ko kerekeng a išiwa ko go tloga ko molokoloko wa tloga wa ya dirapeng ka gore bona ba ka gae ba bolokela rapeng tša boragolo wa bona ka šakeng ka kgobokwane aowa o išitšwe ko bothata jwa seke jwa ba gona ge go šitšwe go boilwe a gana le ge ba mo khupetša ka perela šira la gage le lentsho ka kuana le phepe a tekela kua bothata jwa sebe gona a ikela ko go a fela a tlo ba makatša ge a tlo re yena ga a dire selo a ile ge re be ke e latelang aowa a tetlogela a tekela mmerekong mokgekolo a no fela a gapeletša ge a boa mmerekong a fela ya ka kua gaga ga re e ngwana le tsoga jwang le hlole jwang aowa ke tšona tšeo go ile a botege a šitše a ne le 14 years a robetše Makoti le yena a robala
go laetša gore be go sene kwano ke swere example šiba ga gešo še yona ke tlo e hlagiša ga ile a re ge ba šetše abuti a robetše ga ba ria tšona dithulaganyo o šwena ba no mongwala ka mokgo wa e bona e no ba ka mokgo e feletše ba no ngwala ngaka Magase Mamedi aga e fedile program ke yona e feletše a go no mo go ngwadilweng go Aowa. moku be le go neng o be le go le bomang Aowa. o šia eng ka gae aowa a ikuše bose ba gešo a e koše bose ya bobedi Ya. ya bona ile ya re tlaba ge o šetše go tlhokofetše yena Makoti ya gage še o program ya Makoti e ile ya ngwala go bontšha gore yena ke motho o program belegwe ya ke gagešo batho ebile e fapana kudu le ya monna ya ka mabaka a rileng ba gešo e ke tla palela ke go e bala mo moyeng mara se nka netefatšang batho go sona ke gore nnete ke di-program tše pedi šidi tše di sa swaneng tše di bontšhang gabotse gore ya tate ke ye ga e na selo ka mogare ebile ga go ne mo go bontšhang gore tate o ne babo goba o ne bana goba o šia mosadi fela ya mosadi ši yona e tloga e ngwadile ebile le maphepha mabedi go bontšha gore ke mmešo wena o robetše di kweša bohloko ba gešo pele nka tla ka ya mo go ngwetši ya gabo le ena ye ke e bonang mo e tlogang ebile e bontšha gore ke ya ga mammeši Catherine re tlo ya go yona re kwa gore bothata ke eng re tle re kgone go e kgomagantšha le leloko le la gabo Makoti ya gabo le ena ke bala leina le ka re ke Makoti ya Koko o le llang ka yena wa ga mammeši a rileng ka ditaba Koko ye ke a e bona e kweša bohloko gore program ya ngwana bolena ga ya ngwala selo gomme ya Makoti e ngwadilwe potšišo ya ka eno ba gore nna ge mogala bo ga a fetša go robala o wa ga borena e le go ngaka Magase mammeši mme o ile a šala a dutše gona ka molapeng la Koko goba o ile a sepela na a ile a dula a fela ya boa ko roba ya gagabo ke yana fela ya boa ke re ba bereka ba sa dule ka mo gopela mo teyang ka mperekele mola Malefo ba sa dule ka mo gae ka mo Makoti ba sa dule ka lapeng la gago Koko o ba dula o raka o ba dula ka lapeng la gago all right ke bona gore mo Makoti le yena o šetše le motho e leng gore o re sheile o boloketšwe ka Makoti yena ga gabo la poloko ba ile ba re yalo o hlokofetše a hlokofalla ga gabo ka ngwaga o 2021 monno ba ne 14 e sa robetše ya ya tša hlokofetše ga gabo ba tla gae ba tlo begela mokgekolo gore go metseba gore Makoti wa gago o re šile mokgekolo ile ga ba fetola ba re la re e le re nthela le re o re šile o robala le kae gona le reng le selampotša lwetši wa gage bano ra wa o re šile se re go botšang sona ke gore tseba gore re a mo goroša aowa mokgekolo a rawa ngwetši ya ka ga goroge ka founela rangwana go ka raga o tsebe mo ba re tabaše mokone gomme taba e leng o na morire gore o gate matsapa gore o mošate o go begala ba mošate gore ba seke ba tle bana o bona mola re se raga kgobo kana re hurugile re gagile mo ba bona re hura fase la bona a ra bollo tšo ka moka ke tla di lokiša ke a tseba jale taba go tla ba nna bjala ga tše ba rile ka mokgoo ba boa jale ba re Makoti o ile yena ga a robetše a ya go boloka le tatagwe mola nna re botse difero re tseba gore o etla ka re ba nthetše ba re Makoti ya go robetše go metse ba re a motšiša Makoti ba ne bana ba bakae Koko o ba sene bana ba ne le morwa a morwa ke ba baka ba bararo mara ba babedi Koko Makoti ba sene bana Makoti o agile ntlo Makoti o tseba mo a boloketšeng monna gage le ba gabo ba tseba mo a boloketšeng monna wa gage lebaka le legolo la gore go nape go bolelwa polelwa gore Makoti a palle ko go boloka ka gare ga motse wa gage ba re ebile eng mola e le gore Makoti ba monyadišitše go fedile ba jile tše di swanetšeng ka mokana ga tšona taba go tla ba nna ke tabile ke ge ba re mola ba re o robetše gomme ba motšiša go nna gante ba motšiša gore a tlalela a robetše ka moka gagwe
o sa go e sa ke moka ba re o rretša re ke go boloka le tate jwale o ya mmakatša lehu modiro wa kore funeral e bile ka gare ga lapa la gage and then go phuthwa ge a ya kua re beya go bahu ba gabe rena ga ya mo go lebeile ngwana lena o ile dirapeng o ile ga gabo and then bagalabe ba kgoro ba ka gae ba ga mammeši ba reng ka taba ye awa bagalabe ba seke ba re se lona mokgwa ka kitlo ke ba retse ka bara ka re batho ba ka mokgwa ba nta bang ka ona e re le se go le ka mokgwa mara nna a ke tlo go ya and then ka ga phuthetšo ga gabo dikoloi di ile ge di boa kua ga gabo di a boa di a ya di a boa di tla gona ga mammeši a ke dilo ba di apetse kua ya ikuša bohloko nke ya ka mola go mama mama taba ye ile ya re ge e fetša go diragala jwale ka meloko e mebedi a sanka la dula fase la e bolediša jwale ka meloko e mebedi ba ile ba re ga ba santse gore ba ile fase ba e bolediše ba bolele le bona borangwane yena mokgekolo yena mme a re ke kgopela gore batho ba dirile se ba se tsebang tlogelang lešata motseng wa ka a re tlogela lešata motseng wa ka tla re bogeleng ke tla ba ko go fele ba tšea ba molao ba tla bankemelela ba re gape wena gape o ne molato so ka morago ga tiragalo ye koko re kwele ditaba ke tlo lefa maele ka morago a ke re kwele gore morwa o agile ka gae a ba fetša a bula sefero sa gage morwa o robetše o boloketšwe ka ga gage diphoofolo o di tlhabetše ka ga gago makoti o robetše o lehu lebile ka ga morwa fela ga a phuthwa le mogalabo wa gage o boetšwe ga gago alright jwale ka morago ga tiragalo ye maphodisa ke yang ka gare ga lapa la gago ke tlo ba re a ke re ba le malobeng ga šetse go timela dilo ka mola ga morwa ba thaola dithapo ba utswa motšhene a metse ka ra bana ka re a metlogolo ka re punke le phumeng botole la ga elebele le te ke kgone go fele ke bona gore ke dirang then ka morago ga gore o thube le boto maphodisa a biditše ke mang ke bona ba bo makoti monnago o ile ga bitša maphodisa a reng a wo mo a ke tse gore ka re maphodisa a na a rotoga ba re gape rona re tlile re romilwe a ile a re ge ba etla go mokgekolo wana maphodisa ba re re romile ke motho o moso o re tle re go botse gore o mo senyeditše dipampiriši ngwala mokgekolo a re ke le mokgekolo ke sentšeng ga mang bona ba ile ba re ga ba mo fetola ba re o sentše ka ga ausi a gage ke dirileng o thubile le boto jwale mokgekolo ke gare o re stand number sa gage se reng batho ba berekiša stand number se se tee le lepokisi la mollo ke le tee ka mo ga mokgekolo le stand number ke se tee se ka mo ga mokgekolo ba boa ba mo founela o a ba romileng ba re gape ka mo rumileng o ka re o rumile ka mo e seng ka gona re kgopela gore o re botse stand number se ba sentšeng ka go sona a bala se sa mokgekolo bona ba morela ba re a mo stand number se o se balang ke sona se sa mokgekolo a re ke sa mokgekolo be ba hlakanetše stand number le sesi mara motswa se o moteng potšišoši nna ka morago ga go robala ga morwa wa koko le ngwetši ya koko lapa lela le hlokometše ke mang aowa go ile go fela ba tšea dikhie ba sepela re go tše go fedile dipoloko go a feta matšatši a mararo lori ya ema ya laiša se se leng gona ka montlong ba sepela mokgekolo ke gare aowa mosegare e seng bošego ka re be ke sa šetše a ke re bo go sa tšo go ba le lehu ke re mokgekolo a se ka ba noši ka re o ba dula noši mokgekolo ka re ge ke re gape ba laiša a ke ba botšiše gore go diregang a re tlogela batho mara ka ba botšiše ka re e go diegang ba re wa re bona re a laiša mokgekolo a re tlogela batho ba tseba se ba se dirang aowa re no fetša ke ge re ba tlogetše ba itshwaretše dikhie go a feta dikgwedinyana o ka re tše pedi o re tee
ba hiriša batho ba go tšwa ka kua ntle ba le ba reng ba no kwa ba reng ba rekiša eng makana ba rekiša eng makana ke re jalo mokgekolo ba motse ba mo tšhošetša batho ba leng ka morago gape ke ba le ba rekišang eng ba bereka ka ditho tša batho a ke re ke motho o mogolo ene ke nnete ga ba bolela mokgekolo ga a bakwe a thoma jala ba le poifo potšišo ke gore ba bomakoti ba tsena jwang ka lapeng la ga Mammešhi ba be ba fetša ba tšea dikhie tša ga Mammešhi ba re molao wa sekgowa ba re botša ba re molao wa sekgowa o re o a hlokofetšeng morago dilo di tšea ke ba gabo emapele ketsi molao wa sekgowa o re mang a hlokofetšeng morago ge nna nka robala ke sene ngwana le mosadi yaka ga a ka robala e le ngwetši ya ga Moremi dilo tša ka di santše di ya ga gabo mosadi yaka go rebetše wena pele ke molao o mofu o ba re kwa sekgowa go tseba ke bona alright ba ile ba šetše ba dira so ora mokgekolo ka motšea ka re a re ka kgošing re go bona gore go direga jwang ke nnete ba ka kgošing ebile ba ile ba re fa lengwalo šele ba ile ba bitša bona ba ile ba re ge ba ba fetola ga ba ba founela ka re ba ba išeditšeng tagafala ba ile ba re ge ba ba fetola ba founela ba re bona a ba seke ke ka kgošing ba seka ke high court ya be le gona re go fedile ke nyaka go lemoša batho se sengwe ne nka dime lengwalo le ke le bone ke nyaka go lemoša batho se sengwe go na le dilo tše dingwe mama re ka di seka high court mara le ge re ka di seka high court re ka se tsoge re di winne yeah that's true Stanes ka mo ba agileng ka gona morwa le makoti be ba sa gapeletše ke motho go aga ka mo ba agileng ene ntongwe ke nyakang go e bolela e re le sware ne bana ba magarebe re tlo ba nyadiša malapeng a bana a se gore ge ba ya go nyala kua e le gore bana ba rena mogong ba ka tla ba hloka bana ba re ge ba nyalane le banna ba bona ge ba robala ngwana santše a buega gabo a e kgonagale motho mongwe le mongwe ga robala o swanetše go bolokwa le monna wa gagwe ene ngwetši le ge e ka bereka ge e robala ditseka batho ba swanetše ba tsebe gore ditseka di ya bogadi ba gage ene ntongwe santšeng ba itsebe ko gore lapa lela le ge ba kaya high court ba ka se tsogo ba le winne ke ne nneta gore re theeditše ke boramolao mo re le go gona re theeditše ke boramolao mokgekolo a ka se tšeelo lapa la gage e le ge ba re o tshepišwa gore rena re seke mošate re seka high court ene le yona phatlho e ba itšering ge re ka kry-a boramolao ba maleba se sengwe le se sengwe se ba se tšering se se tšwang ka phatlhong ka kua lapeng la mokgekolo a ka ba swariša gore ba utswitše ka gagage a ka ba swariša gore ba utswitše ka gagage gobane ka mola ke ga mokgekolo e ka no ba ga sesi ya bona mara sesi ya bona why e le ga sesi ya bona a bitša ka fane ya Mammešhi nyakang mo fane ye e nyakang ye fane ye e nyakang mo gobane ge mosadi a kgona go amogela fane ya ga Mammešhi go ra gore ega ga bo tswele o ile faneng ye nngwe gobane ge e le gore nkebe o Mammešhi a se gona nkebe fane ye mo programming e se gona so go ne dilo tše dingwe re ka leka go diria ka mokgwa wa sekgowa re di tšea ka molao mara batho ba swanetše ba gopole gore go sane segagaborena se sa le gona re a rata a re rate segagaborena se gona mokgekolo motse wa gage ke wa gage ene mokgekolo o bile le mogau gobane morwa o robetše mosadi a šalatše ya thoto a šalatše ya ditšhelete tša monna wa gage a sa nka mmakiša tšona mokgekolo o di file makoti gobane di swanetše yena so le dikoloi ka moka o di file ba tšere dikoloi mola go tlile go šetše terekere te kgolo ye nyane e sepetše ke kwa ba mahlo ba re e šila kua gagabo tata go ba le tšhilwana e fetile morwa o tsebage e le tšhilo a tatago nna be ke di humeletše motho wa Moremi ke kgotla ke bona ba phele ba tšiša maphodisa go nna ke tsorua nne ke utswitsweng kara a gone se ke ile ka ngangalla ka re ke sa ngwanake no ke ne nneta gore mo le ge re ka founela o motee wa boramolao wa theeleditšeng mo ke ne nneta gore mokgekolo ga ka tleima dilo tša morwage ka moka di tlo boa dilo tša morwage ka moka ke ne nneta gore ye taba e tlo nyaka gore re e gahlantšhe le boramolao gobane ke ne nneta gore le nna ke le moroka so nka se dumele gore ge ke robetše dilo tša ka moka mosadi a ka boele ga gabo a ba tšeele dithoto tša ka di iše ga gabo
mosadi ge e le gore o ba bereka ge re šala re dumelelana ka go nyalana ka ge koko a paletše ke go ja dithoto tša morwa ge di jele ke makoti le ba bomakoti ba santse ba dumele gore dithoto tša morwedi ya bona di tle di jewe mo morwedi ya bona a nyetseng gona ke phoso gore ba di amogele gore ba di je ka mola probleme ya matšatši e re dira ntho re e bitsang gore ke di-wheel and wheel re di ngwadiša ka bana ba borena re lebetse gore nka no re ke le soka thusa ka re nna ge ke robetse ke nyaka gore le ye go mpolokela Cape Town mara go ne nako e yang go fitlha gore ba gešo ba gane ba re monna boela mo o tswang gona ka lebaka la gore se se riagetseng ka mola a se sona ande ka mokgwa e leng gore o makoti o rile ka gona gore re makoti o hladile lebile e ntse a robetse jale o hladile lebile mara ba bušitšešo ka gore go ntse le mogekolo o ne ra eta gore ke nyaka tšheletaka gona ka mogare ga wili ye e leng gore ba bomakoti ba itsere go ne tšhelete ya morwa ka mo ge re ka go lebelela rona dilo tše ka moka di beng di rekwa ka tšhelete efe o ka kry-a e le gore tšhelete ntšhi ke ya mo monna o a beng a bereka gona ande ba le ba bomakoti ba diswere mo go bona le bona se santseng ba se tsebe gore di tlo ba go ba jalelo tše di tlo bakela bana ba bona madimabe di tlo bakela bana ba bona mathata ande makoti santse ba motšie ba mo epolole ba mmušetša e bogadi ba gage ka gore wo ke monna gage o te kgethetše yena so a ka se kgethe mosadi gore mosadi ga robetše mosadi a ye go bolokwa ga bopapage ene ye nngwe koko ke nyakang go le botša yona shi ngwana wa lasbone ga aga ka gabo o swanetše go tseba gore ka mo agileng o agile ka lapeng la batswadi ba gage le ge nkebe yena le mosadi o ba divorce ntlo yela ka mola be e ka se rekišiwe nkebe yena le mosadi o go riaga le gore ba divorce ntlo ye be ba ka se e rekiše gobane a se ga bona ka mola ene gone jala ke re wa mmona o ba gabo ba motšeri ba tšerile dithoto potšišo gore na lapa la ausi ya bona le kae ge ba re lapala if ba re koko o thuba lapa la ausi ya bona why dilo tša dithoto di sa dule ka lapeng la ausi wa bona because ge e le gore ke nnete lapa le la ba re ke la ausi ya bona dithoto a di boele lapeng la ausi and ge e le gore lapa le nnete lapa le a se la ausi ya bona ke la koko o swanetše go itirela boithatelo ka mokgwa a nyakang and a go ne lephodisa le le ka swarang koko gore o ria eng ka gagage ande koko gone jale o ne le raeta go ba botša gore ka mo ba se ka tlho ba sa tsena ande le bagalabe ba ga mammeši ba ne le raeta go ba botša gore ka kua ba se ka tlho ba sa tsena ande se ba swanetšeng go se tseba ba ka se dule bophelo ba bona ka mokana ga bona ba swere makoti o e seng wa ga bo bona tšhelete ke nto e leng gore o ka ija ya fela gantši ka seemo ge se le soge go šetse go robetse be le santse le bitšane jale ka ga bomakoti le ba ga mammešhi le re e tlang re bontšhaneng bana ba robetse ka moka dithutušidi nna re bereka jwang ka ge koko e le mmatswale wa mme and then ba ya go boledišana le ba ga bongwetši gore no latse re keng a re kwaneng motho o go nyaka re monyakele ngwetši ya lapa se ga gabo rena se re go nyaka ga ngwetši ya lapa ye e santseng e tle tsoše lapa la koko ka mone yo nyala ke eng gong jwale dilo tše ka mokana ga tsona di tsamaile gona ge re ya go nyala ngwetši ya lapa re ya go e nyala jwang ngwetši ya gabo rena e se gona e boetše ga gabo wa morwa one bana ba bararo puti e se lo wa robetšeng ka ntle o ne bašine babedi le ngwanyana mošinyana le ngwanyano ke banong ba le ana ile a re ke a dira ba re ke tlo monyala o mongwe o ile a tloga a dula le lena e mo godiša mara mago ba kwala gore o ntšheditšwe o ne bana ba bararo bašinyana babedi le ngwanyana mara ba ka ntle ga ba monna koko bana bale le gone jwale le ge re ka banyala bana ba le ge re banyala re o banyala as e le ngwetši ya lapa e tla go tsoša ka gae gobane ge monna le mosadi ka sega gabo rena ba sene ngwana ba be ba robala re banyalela ngwetši ye tlo go tsoša lapa le la ka mola gae bahiri ba ba beng ba hirile ka mola be ba patela rente goma jo go bona a ke re na ebile a re batsebe go ko ke re le go tlo ba dumediša ga nke ba etla go dumediša ba patela go bona ge nke be ba le gona be ke tlo go rela re kokotse go baraka ga ba sa le gona be ke tlo go botša gore barake ka gore ba dutse ka gagago mare ka gagago ga ba patele rente ka gago ene molato go tlotla ka gagago ka se ye go sekiwa mo go botsanyana so batho re swanetše ba nna re le malapa mabedi kore re kwaneng
kore re se ka ra nyamiša motho e leng gore o ile ke le mokgonyana so ka ya go nyala difaneng tša ka mokete ka tla ka re mola ke robetse ka tla ka sokola ka sokodiša ke ba gabo mosadi ba thoma go tlaiša ba gešo no a inyakege ka mokgoo ene nna nto ke tlong go lo botša ba gešo ba tše ba di dirileng ba tlogeleng go tlo fitla nako gore dilo tše di tlo ba tshwenya o ka tsena kereke ka gare ga kereke go ne se ga geno o ka tsena kereke ye fapaneng ye rapelang jwang kapa buang mara se ke nyakang go le botša ka gare ga kereke motho o molo mongwe o ne se ga gabo ga botsanyana ke bolela mehle le matšatši gore ka gare ga bebele bošaedi bo bo ileng ba gona ke gore gwa se be le tataelo ya setšo sa se ga gabo rena so ge monna a robetše o swanetše a hlabelwe diphoofolo go ya ka setšo sa se ga gabo rena gobane le ga a nyala o hlabetšwe diphoofolo ka mogae wa ikwešiša so monna wo ba mošaeditše number 1 o phuthiwa ga phuthiwa ga botse o phuthilwe ka lešata ka go sekwane makoti le yena o phuthilwe ka lešata ka go sekwane mara nna ke ngaka nka no ba ke le monnyane mara ke lokiša diphoso tša go swana le tsona tše e leng gore di diragetše lena ba tlogele nako ya bona ge e le gore ba jele tšhelete tša ngwana lena ba jele le tšhelete tša ngwetši ya bona nako a bona etla ba ka se dire selo ka tšhelete mokhuto o kwa ke re ba dile ba le dikolo jwana be ke no gore ai dilo tše di a fela re ba tlogeleng ba le ka ona mokgo jwale ke tla ba ke ba tla go ba buša ba molao ba etla go nna ba re ga bona ba re o thule le boto ba molao koko le ge ba katla ba ka se tsogile ba go swere ene le gone jwale le go ka ya high court wa re high court ke ne le problem ya gore dilo tša ka gare ga lapa la ngwana ke di tšere ke lelori ke di lebeletše so ba di utswitše ba ne raeta gore ba ba sware because monna koko le ba gabo mosadi ba fapana kgole kudu koko le ge nkebe go sa phela monna o goba mosadi wa motlaiša koko ba a sa ne raeta go ntšha mosadi o ka mogare ke gagage ka kua ke ga koko ka kua so motho a ka se tle go tlaišwa ka gagage kore ye gore santse re e tsebe ge e le gore go na le dintwa tša family mo gongwe a ke re latofatšana mo gongwe ka se sebe sa boloi sa eng re tšhaba go bea makoti a rena kua banna ka lehu ge go loiwa banna bere ka mokgwa ga bolena a bolokwa gausu le mogatšaa ke monna gage motho ola ke yena a molatile nna be re sa motsebe so ge re tšea mokgwa borena re a tlega moremi ngwana a rena re monyadišitše malapeng a batho ke bošaedi bo bogolo kudu ene koko taba ye ka soga e tlogile mo pelong ya gago gobane ke kore ke lerumo le ya go hlabala ka mehla le ka matšatši jwale mola ke šedi ke re go a iwa ke tla ba ke gona fele ba buša ba molao ba etla gona ba nkamela ba re gomme ditaba šedi no ke duma gore ge e le re gone le boramolao ba ba re theeleditšeng ba gešo nke ba re letšetše ba re botše gore maele a koko ba ka mofang ngona godimo ga seemo ge se swana le se a dire eng koko morwage o ba bereka morwage o robetše ditšhelete di jele ke makoti o ba bereka ditšhelete tša makoti koko a tsebe mo di ileng gona dikoloi dithoto ka mokana ga tsona dispetse di setšere ke ba gabo makoti ba tšere makoti ya bona ba mmoloketse kua ga gabo ba buile ba rentiša batho ka lapeng la koko ba ja tšhelete ya rente ka lapeng la mokgekolo and then ge ba seno ja tšhelete ya rente ka lapeng la mokgekolo ge mokgekolo a re ke nyako phiatla leboto ke bone motse wa ka gabotse mokgekolo o biletswa maphodisa ka gagage nke re kwen boramolao ba gešo ba ba leng gona nke ba re feng maele a ye mo go sese gannyane ke kwa o ka re o nyaka go bolela mo dithotong ba lebetse le diroom and mo diroomong go dula batho dirumu tše di ngwadišitše ka mang ke tša ena a botse dirumu tše ke tša bona gore di ngwadišitše ka mang re ka bolela maaka mara ke dirumu tša bona di laola ke ke tša ga mammeši di laola ke mang rumu di roelwa ke ngwana bo makoti no e ka se kgonagale e ka se kgonagale nne ene e se dirumu fela e le dirumu le dintlo tše 2 ya Seabuswa le ya Karagorobsdal if I'm not mistaken no ke nagana gore ke leke go letšetša o motee wa boramolao e ka se kgonagale taba e riagang ka mo e ka se tsogile e kgonagetše jale bothata ke gore gape re ile ra re ge re kry-a ditsotsi di tsene ka kua gae ra hwetša le ditlhare di epetšwe re kry-ile setlhare se epetšwe gating re kry-ile se seng ka gratchim mo di-tileng re kry-ile se sengwe gape ka gore be ba thubile ka mo
kitchen re sene access to ka ntlong ka baka la gore a rene di-key so ra re ge re kena ka mo kitchen ra checka cause ebile go senyegile ba tšere le ithapo ka gare ga ka mo ceilingeng okay ra re ge re checka le mo dirakeng re kry le lebotlelo la 2 liter le fasitswe ka je di ntshwarela fasitswe ganyane advocate le kae re gona ke mo radio mo o ntshwarele ke gopela gore o no re fa maele wa tseba ga go mo nka llelang gona ntle le gore ke no bolela le wena ka mo ya ke gopela go no go isha speakereng ke ne le bokoko ka mo le batheeletši ba go theeleditše ke go feta ba ganyane fa ya re ne le advocate mo bagešo ke bo advocate mangolele ke ba ne tsebo kudu mabapi le taba tša go swana le tše advocate mo ke na le koko kwa ga Mammeši koko be a ne le morwa a bereka Eskom go diragetše gore morwa wa koko a tlhokofale kore ba nyetše mosadi o le yena ba bereka e le nurse ka mola lapeng la koko jarata e tloga e le kgolo go riagetše gore morwa a nore a gi ka mothoko gannyane morwa o robetše a šetše a agile ka mola ga a fetša go robala ba ganne morwa a bolokelwa ka kua ga gabo a hlabelwa diphoofolo o boloketšwe ga gage a gone molato le seo morwa o robetše ditšhelete di tswile makoti o di jele jwale go ntšwa le go fihlile seemo sa gore go robetše makoti ba gabo makoti ba tšere makoti ba mmolokile ga gabo dithoto tša morwa tše beng a di beile ka lapeng la gabo di tšerwe di išitšwe gabo makoti di tšerwe ka traka ba gabo makoti ba tšere dikhie tša ntlo ye e leng ka steneng sa koko ba sepetše le tšona morwa ba ane dirumu di laola ke ba gabo makoti tšhelete tša morwa le tša makoti ka moka di sepetše di ile ga gabo mosadi ge koko a lla a ya mošate ba gana go tla mošate re lekile go bolela le bona go gahlana le bona mo radiong le kgone ba ile ba ne mabaka-bakana ke kwa lentšu ka mola ba re ba ile ba bitša mošate ba re bona ba ka seke mošate ba tla seka high court so mokgekolo gone bjale mo o lla ka gore ka kua lapeng la gage ga re wa thuba ba mmiletša maphodisa ba re wena mokgekolo o senya ka lapeng la sesi ya rena kore mokgekolo lapa le le ka gare ga lapa la gage fela ga ane right ya go dira selo mola go sa laola ba gabo mosadi ka gare ga lapa le a ke tsebe re bjale ka molao dilo tša mokhuto bjale ka molao advocate le ka re fa maela mohuta mang ka gore mokgekolo šua lla mo kudu go hlokega lena ba go ba le tsebo ge go e tla seemo sa go swana le se Thank you, Prof. Lenkwetša ke sana le morodi mo mogaleng o ka kua mošebe re tsošetšana ya ke no kgopela fela gore ke no motšare ke tla boa go yena ya just motsotswana fela ke ndane ke re kgone go tsena ditabeng ke go kwele advocate babege kense taba e tloga e sa kgonagale koko ene e tloga e kwiša bohloko kudu ke kwa ke sa ikwišiše gobane ge re le so ke las bone ka gae ene ke ne nneta gore ge dilo di riagala so di ka kwiša mme wa ka bohloko kudu ga ka ba ka gare ga seemo sa go swana le sa gago a se phošo gore ge ke le so ke le mokgonyana ke thuše mmatswana ene a se phošo gore koko go o šetše o leke go aba dilo le ba gabo mongwetši ya gago no se segolo se re se nyakang ke perekišana ya sure advocate o buile advocate Prof no re feditša le moroi ya sa pele morwa ke morwa wa mokgekolo o monga Stenese o ba ena le bana le ngwetši ba se ne ngwana le ngwetši o ne le bana ka ntle o ne le bana ka ntle ba kae bana ba gona mara go bomma papa bona a tlhokofala ba ile ba hwetše setsekana a go tsebe motho o ka re ga se ba hwetša selo ka mokgwa ba e bjang ka gona ka mo
a seng ke go kgethiwa motho wa go emela estate ya gage a seng ke reportiwa ya a seng ke reportiwa advocate ya ke mo dibeng di swanetše di thome gona go reportiwa estate ya gage bjale e šetše le estate tše pedi estate ya pele a se ya administeriwa ya ya be go fihla legato la gore go ba le estate ya bobedi ya makoti yeo ba gabo ba neng go ne itirela boithatelo ka yona ka ntle ga gore le yona e administeriwe le seemo sa ditaba se le ka mokgwa go morwa o na le bana le ge ba le ka ntle ba bararo ya ke ba bararo e ke kwa o ka re go a bolelwa ke ba ba kakang ka mengwaga ke ba ba kakang ka mengwaga wa mathomo o na le 33 wa bobedi o na le 20 wa mafelelo 15 re na le 15 years 20 years 33 years alright ba kwana bana ba ke ba mosadi o motee goba o mollo mo ne le mmane ba babedi ke ba mosadi o motee o mongwe o ne mama ga nnoši alright o mogolo o reporta estate o ya papage o ngwadiša bana o mogolo o santše a reporte estate ya papage a ngwadiše bana ba babedi ba a ngwadiše bana ba babedi ba ya a ngwadiše dithoto ka moka tšheleng tša papage pele mmane a bona a hlokofala yeah and then dithoto tša moku di ba le motho re reng ke administrator of estates ya ke yena a nang le mangwalo a go dira ntho nngwe le ye nngwe le tokelo ye nngwe le ye nngwe ke yena a kgonang go ka fa koko taelo ya le maatla gore nontlo e thube mosadi a no ba le tokelo e automatic ya go tšea thoto ya monna goba monna a ne an automatic tokelo ya go tšea thoto ya mosadi ge o mongwe wa bona a robala rena re na le go dira selo di se-africa ra fetša re tsentšha maloko ka gare maloko a re šaediša ka ge re fetše re dira dilo ka mokgwa go sengwe se molao ra fetša re baka letše di sa re lebana bjale ka mokgwa le hlalosang ka ona gore ba bongwetši ba gana ge mongwe a motse a gore ke thuba ngwako ka ba le ditshenyagalelo tša morwaga gore a ka ngwako bjale a go sa ne motho a dulang ka mongwakong ba gana ba re ke ngwako wa ngwetši wa ngwana a rena bjale e ka tsebe ngwako wa ngwana wa bona mola go ena le bana ba ba nang le tokelo ya go kry-a setseka sa estate ya tatao mmane a bona le yena tshwantse kere setseka setseka seo sa gage go tla tswa le gore se tla ya go bao ba gagwe bjale ka ga robetše ga jwale so bana ba moro a ba kopane a ke se gore ba kwana bjang le koko ba etelana ba bonana be ba le gona ka poloko ya papa bona a tseba a lena bothata le bona bana a bana molato ge wena le molato e tlabelo wa batswadi a re lokišeng dilo ka go bitša bana ba re ba kopantšhe re ba thuše gore ba kry a letter of appointment a ke botšiše se seng gape gore ba agile mo kae Seabuswa Seabuswa Yebo. ba agileng Seabuswa
ntlo e value ya yona e ka ba bokakang ke ntlo e kgolo bokakang ya morwa wa robetše ba re ke 10 room 10 room. ya 10 room and then ntle le ye go bolelwang ka yona go na le dintlo gape tše pedi and then go ba le di-room and then go ba le dikoloi dilo tše ka moka ga tšona koko le bana ba mohu ga ba ne access go tšona access ka moka ga yona e tšere ke ba bo mosadi a bana tokelo eo sa pele ka semolao a bana tokelo eo jale a o kgethiwe o mongwe bana ba gage ge bana ba dumelana gore no a o kgethiwe mmago mohu e leng koko o kgethiwa yena o fiwa lengwalo la maatla la tokelo ya go administera di-estate tša mohu and seo se ra gore ka administration ya estate o kgobokantšha dilo ka moka dikoloi tšeo di leng tša moku ka moka ga tšona di tshwantše di be ka tlase ga taolo ya gago wena o filweng maatla ao o a go bula ntho re e bitšang estate account ge e le gore go na le motho o a beng a tekgola ka dilo tša moku o tshwanela ke gore a fe mabaka a account-e ge e le gore go ne ditšhelete tše di beng di tsenela go yena a ntšhe di-statements tša gona ditšhelete tša di-room di be di patelwa go mang tšhelete eo ka moka ke tšhelete ya deceased estate e swanela ke go tla go abelwa bao e ba lebaneng kudu bana ba moku ena ge re bolela kudu re bala le ola monyane ola ka gore ka tshwane o lebane ke go kry-a maintenance tšeo ka moka ya bana ba moku ba bararo ba le koko and then ge bona ba bona gore no ga ba nyako go tsena felo mo tabeng ya gore go kgethiwe bona a go kgethiwe koko a thušiwe di-attorney di gona prof wa di tseba ba tla mo thuša go mmodiša estate ba reporte estate ba mo applyele letters of appointment kare ye e diriwa ga master go ya ka bontšhi le value ya property yo le di-assets tšeo tša mo and then ka morago ga moo go tla lebelelwa gore mosadi o be a lebane ke bokae kare ge re dira estate re thoma ka go patela melato ya mokopeng se se šalang ke sona se e leng gore se abiwa ge e le gore mofu o robetše a sena will ge a robetše a ena le will re latela will yana so ga bjale a go diriwe ka tšhoganetšo bana bao ba hwetšwe le koko and then attorney di ba thuše go bula go apply go reporta estate and then le gore ke mang wa tlhakgetho ena moemedi wa estate yeo or in other words executor or executrix ka baka la value letters of executorship or letters of appointment di swanetše ke lengwalo le le tshwanetšeng le dire ke master of the high court jurisdiction ya seabuswa ke Mpumalanga and the nearest ke Mmekele ke go na le high court go na le master's office alternatively tshwanetse e dirwe Pretoria master's office ya Pretoria once a ena le letters of appointment o tla kgona go kry-a dipheto tseo ka moka o kgona le go interdicta goba bao ba mo šitantšhang are o
tla ba file maatla a gore a atirentse di-resource administration a administer estate a kgobokantšhe dilo ka moka tša mobu a lebelele gore o kolota ke bomang a bitše bao ba dikoloto ba patele tšhelete nngwe le nngwe e tsenang e tsenele ka gare ga estate account ya tlabeng a ge a feditše a patele melato ya mobu e ka banang o ba ena le melato seo se šalang e ka baneng ba na le dikoloto tša receiver of revenue le tšona a di patela and then o na le percentage ye a leng entitled to yona ya mmereko a tlabeng a o dira as administrator of the state, as executor or executive. Then seo se šalang ke sona se tlang wa biwa ge go be go sena wile se tla biwa ka go lekana mo go bao di ba swanetseng ba re lebeletse bana mosadi ga ana ngwana re tla abela bao di ba le batho no e kwagala gabotse kudu advocate ke lebeletse gore taba e ya lekgono kudu gabotse e tloga e nyaka bo ramolao ka lebaka la gore ye koko re ka ba thuša mara se segolo eno ba gona go ba tlhakantšha le boramolao gobane e kwiša bohloko kudu advocate o ne le ngwana o šetše o laolwa ka ga gago o šetše o tšeelwa dikhie ka ga gago dirumu tša ngwana gago kore ga go sa nente wena o e kgwathang e le ya ngwana gago dikoloi tša ngwana gago no bona di reilwa ga go sa nente wena o e bonang so ke nagana gore maele le ba fileng ba kwa ba kwešiša le a kwele la kwešišitše ba gešo a ke tsebe malome ka kapa shu wena malome ka kapa alternative ye nngwe ya gago le bjang ke gore bao ba bomosadi ba interdictiwe ge e le gore go setlanyaka ga boramolao go tlišiwa application ya interdict ba interdictiwa gore ba seke ba šunya matsogo a bona le dinko tša bona mo tabeng tša merero ya ka malapeng leo go akaretšwa le dithoto tša baku pending appointment ya executor re sa emetše master gore a kgethe executor a ntšhe lengwalo leo then a gona motho wa tla bang le maatla gore o tla a kgotla a eya kwa le kwa ka re ba tla be re sa letetše lengwalo la master and interdict e nngwe gape ke ya gore ba seke ba timetša selo re bala dikoloi re bala dithoto tše ba kang ba di tšere ba seke ba di disposa of ba seke ba di rekiša ba seke ba di timetša o fihlelela go kgethilwe executor goba executrix a tla kgone go tseba gore no di mo go bomang then di kgone go tla ka moka ga tšona di tletle di bereko semmušo di abiwe semmušo go ya ka molao e seng gore batho ba tekabele a e bereke ka mokgwa o ne potšišo se se ka gore ba swerele ID tša mobu batamela mo o kgone go kwagala batamela mo o hlabošelentšo ka gore ba swere ID ya mobu okay ba swere ID ya mohu di-death certificate everything koko ga a swara selo se e leng gore ke sa morwa wa gage aga ke bolela ka interdict ba tlo interdictiwa gore ba fe koko dilo tšeo ka moka di-ID tšeo death certificate yona e be sa tshwenye ka re tseba nomoro ya pasa re be re ka dira death certificate ga home affairs a ba mo fe dilo ka moka tše ba di tšereng tša ngwana wa gage potšišo ye ke nang le yona advocate ke gore ge e ka ba
ka nako e makoti a bajwa before a tlo tlhokofala o kgonne go dira wili ya gore dilo ka moka ga tsona di wele matsogong a ba gabo go diragala jwang ka go le ka tsela yewe go le ka tsela eo makoti a na matla a go no dilo ka moka di wele ka matsogong a ba gabo pele estate ya monna e sebe wa dirwa selo ka yone o tla be a ile ma tšetše molao mabapi le estate ya monna a re tsebe gore monna ka go kolota ke mang o kolota bo mang ke dilo tše e leng gore molao wa administration of estate o direla gore bao ba kolotiwang ba patelwe le bao ba mo kolotang ba mo patele le kabo ya dilo e ya dilo go ya ka semolao o tla be a jele letšhe ya bana ba monnao ba bararo ba ka re ba na le tokelo ya go kry-a seteka sa tata go bona le reng a be a sa nyala bommago bona kudu mo la ka re lebeletse go tshwana le tse di tswang ga Eskom mabenga a re tsebe gore o be a ngwadisitše gore e ka moka dipotse ba ke ke fela ge e le gore yena o dirile wili e leng gore e akaretsa estate e leng gore a seng ke ya administration and e na le ditseka tše di lebaneng bao di ba lebaneng ka semolao ga na maatla a go dira seo ka mantše a mangwe go na le polelong ka semolao e re you can't dispose of what you don't have a right on. If you're not the owner, owner right, o ka se rekiše koloi ya moremi o le ka kapa ka se rekiše koloi ya ka ya moremi a ka se rekiše koloi ya ka kapa a sena lengwalo la go ka e rekiša o rekiša ya moremi ka gore o na le tokelo mo go yona o rekiša ya malome ka kapa ka gore o na le tokelo o sena tokelo mo go yona a ona maatla go ka e rekiša a ona maatla go ka fana ka yone yaanong re lebogile kudu advocate ke tla re ge re tswa ka mo ra go founela ra napa ra itšea go tloga mo ra bona re bereka jwang ka yona ke lebogile kudu advocate thank you ba gešo la e bona ye taba ya lekgolo e nyaka boramolao ke lebeletše tabeng ya gore lenanego le ga le no thuša batho ka malwetši fela le thuša batho ka dilo tše dintšhi ke ne nneta gore le kgono le fahlošitše ba bantšhi kudu bao ba leng ka magaeng gore ba nape ba bone gore bophelo bo sepela jwang lenanego le thuša ka dilo tše dintšhi kudu ye ya le kgono taba ba gešo itlo ga inyaka boramolao mokgekolo a se ba robala gobane ga a ka robala le so go tlile o senyega dilo tše dintšhi ke yama le bo advocate malome ka kapa nka no ba monna ke le soka ngwadiša gore ge ke fetša go robala tšhelete ka ye go charity wili eo ge ba tlo bua mo ba e lebelela bana ba ka se sokole tšhelete ya papa go bona ka moka e tsamaile ile kua e tlile o boa ya wili ge motho a robetše ge e le gore a ya draftiwa gabotse like re kgona go e dulela fase ba e bolediša ya beiwa gabotse so ke mo e leng gore le golle be ke tloga ke boletše le the right reverend gore re bolelela le ba bomakoti re tle re kgone go tsebe re taba ye re ka e lokiša jwang pele e ka tla ya gole so re kry-ile gore ba sa le busy ka tše dingwe mo gongwe mo matšatšing koko ba tla bua gore na mara ga re ne bonnete ba sewa ke re sa ye go kwa gore bona ba reng so ge dilo di le so koko rena re le bo moremi kudu ga re nape re tsena kudu ya ye e tloga e nyaka boramolao re tla le thuša ka bona ba gona ba re berekang le bona
then ba tlo itšea go tloga moo o nkwela kere sese ya ke rela gore lena le tla re ge le fetša go bereka le bona la re botša gore pitšentše kgolo le ile la thušega la kry-a boramolao ba le thuša go fitlha kaya kere ya nna ke tsena kudu mo go neng malwetse mathata ka gae tše dintšha go makatše bothata ba ka gae ke gore re ile ra re ge re fihla ka garamogolo ra re ka ge e be ditsotsi di be di kena kere ra kry-a ditlhare se se tee be se epetšwe gating ka ntle sa bobedi be se le ka plasticana se ka grutching sa boraro be se le ka kitchen re bile le access to go kena ka kitchen ka baka la ge mahodu a be a kene a utswitše dithapo ka mogaraseng ke mo re boneng mara dikhi tsona ga rena tsona ga re tsebe re gona mo re bereka jwang ke mo kwang advocate a re lena le santse le ye go bona attorney and then e ya go le riela lengwalo la gore ba se ka hlo ba sa ria selo ba buše se sengwe le se sengwe se e leng sa morwa wa koko a ke tsore le mokwele ga botse na ba buše se sengwe le se sengwe se se leng sa morwa wa koko se boe and then go nubala a go rekišwe selo dithoto di tlogela ka mogodi leng ka gona dilo tšela di tlo boa le ya kua khotho di ya go lokišwa semmušo di ya go šeriwa ga botse ka semolao ge e le gore morwa wa koko ba ne dikoloto santse dipatelo ge e le gore makoti ba ne dikoloto santse dipatelo ge e le gore go ne le šeye be santse ye ga bo makoti e tla tswa go morwedi wa bona and tše e leng dithoto tša morwa wa koko di tla tla ka lapeng la koko ke tša bana a ke tsore le mokwele ga botse ga ba hlalosanang re mokwele yeah so that's why ke le botša ke re ye ya le kgono e re rutile se sengwe kudu malome ka kapa nna ke lebogile kudu bokoko re tlo bona taba ya dihlare re tlo bona re ilokiša jwang ge le fetša go bolela le boramolao gore ba kgone go kry-a dikhiere ka mola re nyako go tsena ka mola go berekiwe go se dikhiedi se diatla re nyako go tsena re thube ba re dirang gomme ba re ya bereka ke mo be re dumile gore meloko e mebedi e gahlane so re sa emetse re tla kwa bo the right reverend ge ba šetše ba boletše le ba leloko le la ga bo makoti ke mo le kwane re sa lebale ka leina re bala fane ya mammesi ye re e bona mmo gore o ke makoti wa koko re swanetše re bale so nna ke lebogile kudu ba gešo molato ga go gona ke leboga batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago mokibelo wo ke bina ga matlala ra mošebo ga mmakola ga bo edmond o tenyaketše motsokua marikana ke mo re yang go bina gona ka sontaga re ya go bina madubaduba re goroša magolo mo re mmitša gore ke magasti Poshia and then ka mantaga ba gešo go na le seemo se sengwe ga se kgahle ka mola lefaseng la Almas Drift ke bile le ba sekolo sa a ke lebelele mo kapelanyana mo ke bile le ba sekolo sa ba re ke kwa Manala High School ya ka mola Almas Drift C ka mantaga koša ke gapeletša ga go iša ka mola go ne le dilo tše di diragalang sekolo se palela ko go tsena ba gešo bana ba wa ka mokana ga bona malome ka kapa seemo sa ka mola se a hlobaetša ke tsebe gore le tla boledišana le ba radio mo gongwe le bona ba tla ba bona se tlabeng se le gona ka mola ka mantaga re kwane le gore ba bagolo ba boledišane re tle re fihle kua go bona and then re bone gore ba thuša jwang so mokibelo koša ga matlala ra mošebo sontaga e madubaduba mantaga e ka Almas Drift C so ke lebogile kudu balli ba ga borena se ke nyakang go le botša gore le tlo thušega and then go tloga gone jwale a re founele motho re tlo kwa bona ga ba bua gore rena ra kwa story sa bona gore sona se reng ke lebogile kudu malome ka kapa ke se ke ka ja nako ya le nna ke a leboga prof motheletši ko ga re lebogile tsebe ya gago ka mehla ke tšwele twede